Biyag ti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Jong. Maibos na nga tada gito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwartang. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Jong. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Jong. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan katulungam amang isaksakad kadagit anak mo. Manong Jong. Ket gabi ti kasta sitwasyon mo. Na-develop ti ring na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamjak ay ayaten. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagit anak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagit anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong, Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Ket nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Kamkas siya matugali na. Iso nga awan namnama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang matayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko nga, tadagasat ko ken ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae, awan na nyaman na ken kuana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam, Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asabto kisi plaza. Agsubli akmat la dagos, mama. Oh, ang yamanak tayo naklon nakmatlaangan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma dagiti duang anak ko. Yak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Aywin gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti Amy. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong. Sikat ti pampanunutek. Diya kaya't amapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katak iti trabaho. Sikat ti pampanunutek, Amy. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Uray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag? Jong. Pasensya ka na. Tadi tamat mabalin ti sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso di tilatan unag tilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid, ay may? Ni Jong nanang. Nobyok. Anya, asino man nanday dya ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manun. Madamdama agsangit Ganto kanto. mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga miti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siyak ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Agkat yamaamom nga rod Di mo matpadagasan dito yung balay. Wala nang.
Kanayon ngamin ngagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaan kada kayo. Apay anala daw kasimrag dito opisina, ay mi? Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amala daw. Agsasarunong tila daw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti panagsungsumbat mo, Timang sit kamatan. Kasano, kat kunamla no asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti panagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay akas dyan mo tanda diyang ay mi. Bigla ti mangsit. Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas jay kanyak. Ada nga tayo basol ko kankuana, jak amo. Apay, Jerry, anya dyan na idanon kanyak. Kasla ka kanumatan kalaingan diti opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam ditoy. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta-kasta tinaidanon kanyak. Awan karbangam amang manmandar kadagiti kakadwam. Ta saan asikatibos ditoy, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Angam nagungot kat din. Di mo ngamin pagibibyangan dagiti kakadwam iter aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka ko, Jaime. Gamit babati pangurayakan ka. Tapno saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong, Sige, umuna ako na rumar. apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata titunag. Ta sana makita iti ruwar no adda titunag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangan kan Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutak namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Matsilina, Christina. San agaputa da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot ten, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Iduldulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon, Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. adu pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maitig mo a sweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urnungak ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, at hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Kadigdigos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, aday wanak dito yan. Si Lina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga agreview. Agreview ka, dito'y balay. May mayat mat lang, nadakadwak nga review, mama. Boring no may maysak.
Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang iti masapsapol dagiti anak mo. Kan gumatang ka magtinitikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtigadak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo ti pangibilbilangakan ka. Nagapa kami tasawak. Kaya't ko nasinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agdan na. Wen ko mga rod. Yung sampay nga ita. Tumting to dahi tagun tao, Amy. Urayag pa yung makatulpos dagit anak ko. Sakbay asinaak ti inada. Alam, pagandaram nga rodan to ilugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdama pa eh. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya manen day nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manen iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam laptagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya miti dayta. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Nga. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaiso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam. Di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bulpen. Naisagid ko laeng. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Matayuan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay me. Ohay, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Pudno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamom iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Ha? Aklo nam nga minadyak paiso. Jerry, wan, aklunag, ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko iti daytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? Ada asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tay pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagan ano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa hinanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman nak iti anos yo ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak, bugkawan nak adagos. Ay, sapay ada kong maibagak kada kayo kini Papa. Uray siyak, mama.
Ada ko maibagak. Anya day ta? Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid dya amayo. Ada ngamin milagro nga aramidan na. Iso marmarapukaw man nandito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak, mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanyak. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas na tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdartarasan, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan? Kung nakluwag at adal kayo, ngam sabali mo gayang tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di us-usaran ta panunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Husto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yo ni Mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, agulay magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apu ko ta, Jong. Mandela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apu ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rod. Kaslagap sutak nga makitkitak dagit iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamatan, Jong. Di ka kaya't napabasulan. Gapo iti napagtang dagiti anak ta. Ngam, jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Huston dalya. Di mon baliksan. Gamin. Amo kung tikat mo may baga. Wan. Nalabit. Dahil ko yan timbungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko abapay. Jong, Pagawanan na ko madalya. Manuti basol ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Ikari, dalya. Sana na maulit lagi siya. Pagpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na kita po ko. Mabuti na ako nagbabae bakit? Ikari, asikan tulagan na yata. Aginggat maudi nga angas ko. Biyag. Ti tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumay Jerwarli tang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold. Anya? Naluto ka din, di pulutan me, litang, bakit? Itay pa ilang rurayan me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanal buong. Anya? Kanal buong lang, nagbutang kayo?
Maragsakan lang amin dagiti kakadwag. So, nagpaputok na. Anya, Awan di rin ba nga pagtanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin dagiti kakadwag. Bakit? Saan ka di ngayon bagak ngagdigos ka? madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agi na naakbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Umay ka ba na? Anay ko! Di mo mas ang titakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulam litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasamak, Arnold. Nabambanog ka. Saan laday tatiramidat kan ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatam. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mau. Limitam mat. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw? Nagletam day tapingping mau. Anyat na pasamak anak ko. Kuwang. Adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi nanang. Isoan akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang. Idarom mo ti asawa manak ko. Saan arumbang ti naramid na ken ka? Aglablabas day dya tao. Saan nanang? Mabuti nga amang idarom kan kwa na. Anya kumangay ti pagbut ngam. Idarom mukit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nanggag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo. Litang. Arnold. Patasang tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold. Tamdanganam dayta. At iti kwarta litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kid din ti kwarta tayo ka gumatang iti abastor iti balay. Arnold. Alamon! No kayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mapangkag pa siya, Regimon. Anya. Di nakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sangal daw alitang. Awan intensyon ko saktan tirik nam. Arnold. Lambing ko lang tayo jay. Kasla di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana ka dakas nga asawa. Maturog tan. Ad alaman tirabi. Ad apay dutim inton pikan. Sana pahinga agtuglap. Bakit? Ay na nagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kindi. Sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak amo, no anya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, nanang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman nakitay limaba si Jabalay. Anya. Nagpakadapay kini kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslawan dakas ngay naramid na ken ka. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit?
Agluto ka, itinahimas apulutanin mi ha. Wan, Arnold. Ken, ay, di kag suot iti nakiti nga shorts. Diyak kaya't nga da sa bali ang makakita iti gurong mo. Anya? Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din na itang ibagbagam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kaya't asika ti pagpantasyan da. Arnold. Laglagi pang timbagat, nay. Ala, nagluto ka iti pulutanan ni. Taumayan, dagiti kakadwak, ha? Adto yan ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bagat. Wala, agsubli ka dagos iti unag ti palay. Tarasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos ti asawam. Inyawatam ko may iti inuman na nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamo ti rupa na. Anya? Ibagam lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunam. Sublatag ti asawam no dimon kayat kunak. Awanan ka iti bain. Apay ang talo ka nga! Natimat! Apay at tinong panak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka adi ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, jak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da kati sa bali. Arnold. Ay ayaten kalitang. Diyak kaya't amaagaw na kati sa bali kanya. Itepelaki kita na Arnold, pare. Apay. Masakit tinagam ko ken ko na Rizaldo. Tsak magustuhan ti panangdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na tatao. Nawaya pa ita ngagpagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pagurayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Santay nga ita, ti pananglikidar ko ken ko na. Kasanon ngayon maulan na ka. Nagpanunot ka nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang ken ko na. Nuko naman nasigla. Nasigsiglatak. Kamuak tinapasama ka dyan lugar yung kabagays. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbis ada Arnold ti mang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda magti pagbutbut nga nagiti tao. Saan mat ngamin apules kat dakas ti ugali da. Mairamraman laang dagiti nasaya ti aramid na apules. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan apules. Ang adalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutag nilitang akaanakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod ngagdarom nilitang. Tamangan kanunudakas ti aramidan ken kwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan na baybayan na akam-kabinin na ti asawa na. Mati kabagays. Pakawanan nak. Nung nadangran ka man ng litang. Nabigla lang. Iso ang aramid ko tikas jay. Arnold. Sana na maulit na jay bakit? Saan ka napasakitan? Adon adaras nga imbagam dayta kanya. Ngam ulit ang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man iti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit na jay. Arnold. Awatom latan ti ugalik. Nung daduma. Diyak malapdan ti bagik ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kahit. Arnold. Litang. Ay ayatan ka. Kaya't kang araw ko ni tinayrot. Mailiwak manan kan ka. Nya ti planong, pare. Ibagag malagos kanya, tak numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amok ti burik dahil yung Arnold. Agagatiran ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulad ta dahi ta panawin. Saan ay nga dati illegal nga aramid da nga Arnold?
At damat na talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo ka dagiti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. May kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantang nga rodan, Boss Dinis. Nagadumanan ti bilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapunta kita a kwarta. Di ka nagdamag, bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit-kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartam. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta, mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad, makantan. Itay pa ang mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Itala ang amakitak day jay alugan. Itay pa'y ang nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rumor jay driver. Nga awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak liitang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Arnold, apay nga palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidam. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayaturad na mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartak ka. Mabutbutang lakit din dagiti kaaruba kan kagapo iti aramidam. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidam. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidam. Tanag muna niya. Awan ti makaiturad nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbuta nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko. Anya na ita madmadlaw mo kabagay. Pasaray makakita ak iti tao asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan day dya tao. May lasin mo kanit na dya tao? Diyak may lasin launay ti rupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak ka sa bali a tao day jay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arod kabagay. Ang mga no sa bali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kun ngagbayag. Patuloy kaon. Ngala kabagay. Ang yaman na kitintid mo a prutas kan natang. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa ababoy ka. Ikan kayo ma iti libre asidain niya. Pasensya ka no naladawa ka. Paya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasang Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitam. Lalaki ti kinasinarak mo yung tsindanan niya. Saan apod no day ta Arnold? Dahil tinandanam. Iti ka nito amaamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko mutin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko ana dalos ti panang likdar mo kan ko ana. Di ka agimbati iti ebidensya. 100% ana dalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot kastoy, pare. Di kalidad ti trabaho. Ngala, si kangarudan ti makamukin ko ana. Agsinatan dito tamang nga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, ana idasayon ni Arnold. O Arnold, kamusta? Kumusta ko ng kanya? Uy, kumusta ka ko na? Uy,
dumakdakkel ti tiyan mo ah. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal a pagsusugaran na niya. Ah. Jack kaya ti tinorti saom, Dennis. Agannad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaom. Saan saktagan ang nadarnold? Sika, ti rumbeng nga akanad. Aniya. Amangan paikit di, no dahil tuwin ti maudi a panagsarita, ken panagkita ta. Aniya. Asidi gakaw ti balay dalit ang akanakak. Nagna ako na, awan mo't maluga na ka-tricycle. Inak inay tuludan iti sidenda karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot say iti adayo apasal. Ano tiraramidin na itatao di tao eh. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ano sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Dayayag. Pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold, nanang. Natayan ti asawa. Ay, una yan dayto yan napasama. Kabagay, na'y matangak tinapasamak. Anya, Diyak mo ting pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayin na apaltukan. Amok ti rupa dyan ang paltukan ko na. Anya. Talo alawas kalpasan tinapasamak iti asawam na kumaganagaw sa ti suspect kat nakabalod da isaan. Walang kakadwa na mutlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman mo't lagayam ka iti illegal nga arameg. Iso matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold a kwartana. Nagkapo mo lagayam iti dakas day jay a kwarta. Nagpulumot lang ti asawam litang. Kung saan na nagbalin na nasaya at nga asawa ken ka. Kaputa pinaspasaktan na ka. Uncle, Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol iti lintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos. Biyag ti tao. adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pa'y anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunutok laeng na iti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Imadayudan ka na ta. Lakay. Mangmangged kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni mo't Reste, may san asiman. Ni mo't Andraw, may samot ten a maestraw. Ngam adayo mo't la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matida, ah. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggadaan. So na lang, tandada amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwot pa'y laeng. Uwan bakit, may mayat mo't lang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Ta saan una yan napudot. Agar musar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit. Mangisagana kay ti pagar mo sarak.
Tay nakmot isagana na giti usarak iti taltalaon. Ay, mabiit man laang Tomas. Apay makay. Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit. Diyak nga rin di kaskaso. Isa dya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabaalak ti mapanilitalon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklata. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskaso ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman ak ta imawag ka ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo. Gaputa na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag at nanay. Makumi ko man kami niti trabaho diti barko. Oh, kumusta kayong kanitatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin na. Uwing gayam. Isong imawag at napatag tibaga ka na kayo. Anya dahi taristay. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin at kita lugar tayo, tapno bakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Uwing gayam na na. Sumarsarong karkadimot lang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarungkar ka da kami kanitatang yo. Makumikom da mo't iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay, Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niristi lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga tayo nga dua pa nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo Awan pa yung bagbagana. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag. Inkaman kitaan ni tatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katluk ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwing tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Eming, di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka dinanang? Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin dayta aya. Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Restay. San pa'y anak kay tud ka na kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, andraw anak ka. Kastamat mi lalay na kabsat yaw. Saan pa yun ngay mauawag? Kasta gayam. Saan kami matkit ding agdaw-dawat, ha? No, at na may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalak pa'y matlat ang talaw, tapno da igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturugan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakil asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nang runakit mapapaniti taltalon. Ay na anak ko. Sa anak nagkurang iti pamagbaga kini tatang yaw. Ngam ipilit na lata mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik nana. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat.
Sana bale, tabakasyon pa imot ti eskwela ita. Agtali na edak pa ila dito'y balay Asino di kinasarita mi ti cellphone na. Nagbiit kayo mo ta nagsarita. Nilalay na kabsat yo, anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsang-sangit. Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nagpagdanagan, Andrew anak ko. Gagangay lang a sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang, Sana na masapol nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso at ikaw na yung dandanag. Masikog ka, simbang pet, lalin anak ko. Pakawan endak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak amo, tata. Anya? Apay di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sung batam ti amam, lalin. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya, Lino ko naklang day di alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ama amuan na ama si Kuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsaanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo tamabain na, tatang. una yan day to'y anapasabak ka, anak ko. Uli taktakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayong tatang? Si Mangpet ka na Barta, Kriste. Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Di yulot na ni gaskaso ti bag ko ang nagawin. Tinapatag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa pagsindawan niyo. Yung pakamukmat kanina na nagawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti magturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakken ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta. Napatag, ti bagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawa di talunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpet na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan ti aramidin na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Namakakayat mo nga ilako ti daga taltalunan ni tatang Resti.
Amo mat ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulak ti kwarta. Iso akayat ko na mailako ti daga talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Resti. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuha. Sumungbat ka. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kadam iti barko? Wan. Katsing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanya. Nagyak mabayadan na giti utang ko. Iso akayat kon nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulak ti kwarta tatang. Mas ka nang bayadak na kiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon kaw. No kasta nga ron? Isubliyo amin kanyak na kiti kwarta na itulong ko kana kayo. Hanya, no di da kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak na kiti kwarta ng intid ko. Manong Resti, pang-aasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni tatang. Umatayo ka. Respetuem kumamat ni tatang Manong Resti. Di mo Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Resti, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kabsat mo. Jack magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti onan bain. Andro. Saan na nasayate aramidin na? Nas ka na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung agininom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inted mo. Ha? Tanangan ti pa nagsasaw ma? Tanood dada ka sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Ilang Reste, agar arami iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakit. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastya lang tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jakmat kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrabtrabahon na. Aniyang. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak. Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko naman. Naman niya matang tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sa baybayandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko? Si kamot laang tinang dadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nalang. Ang balbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste tinangalay ti kwarta.
Awanan sa balip ay. Anya, Ayan ni Reste. jak mo. Nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Jak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Kung pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Agyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Di kagtigday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbaludan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi, Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Katrumbeng lang nga maibalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Reste anak ka. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yan tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Jak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan, tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. wala na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan patig dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtong pala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitig tagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka na nakaw. Ulitig mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminin, nagitimbasol mo anak ka.